Fifia lava e whatalofa mwhawhelo i atu pa ia maulunga o le tātou atunu ule ne foi vaenga o le afiafi. Mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Ma lo le soifua, ma lo foi le langi e ma. O le whaupoponga le nei, ia o le whawhinaunga pe o na masani ai, ia tupulanga talavau, ia ile nei foi tausanga lua afe, lua sifulu ma le tasi. Pe o na sila fia, ia o le tātou semi-final mua le nei, ia ai tātou tele ianga i atu mo le whamoemoe, e mua lava o na momoli le anganga whawhitai tele, ia i langolango sua e pe o na tuina mai, o le kompania le SAP, ia whapewhoi le langolango sua le kompania le aliki, ia ua mawhai e o na whaatinoina, ia le nei whamoemoe tā ua. I le laulau whamasino pe o na silafia, ia i le tū tauanga vale, ia le nai le suai le whaiaonga sinea, ia e le tau whailo, le sunga tapua i e tuale vui, ia o se tasi whai o whamasino o lautongia, ia mo le nei whamoemoe. I le o ngā tutonu, ia o le nai le suma i e le whaiaonga sinea, le sunga mulipola mose tua foe, ia e le tau whailo, le foi tamali i o le atunu. Ia ma le whamasino lo na tolu, ia o le sunga le whaifeau, le sunga koroseta tā vita, ia o i la tauia, ia o le awhapeo na ngā lulue, ia mo le mata i tuina o le nei whamoemoe, ia ai mese foi o le whamasino ina. Mo le silafia, o le autu o le whawhinaunga i le so, i le nei foi a fiafi, ua whape mai, ua tatau, o na tau fia le toi malanga o tūpulanga i ngā luenga whaavaitaimi. Ua tatau, o na tau fia le toi malanga o tūpulanga i ngā luenga whaavaitaimi. I lo utu tau mtau, ia o lea ua se e mai ai le tūlanga lango, ia o le EFKS, po le autalavo o le EFKS mai Sili i le motele i salafai. O le a lātou fina wina, lātou te lango ina le mau, e pei ona iai le whawhinaunga o le nea fiafi. I lo tu taunga vale, ia o lea ua se e atuai, ia le tu te ia o le autalavo o le whakasa mai Fausaga, lātou te whina wina e te i le autu o le whawhinaunga. Ia, manatu, ia o le a tātou whaimea whasolo, o le a tuinatu le avanoa le taitai o le tūlangolango, ia e te a matalia le tātou whamoemoe le nefeaf, ia malenganga whalolo. Ya, te lava mora manoa. I le suafa manumalo Yesu Keriso, le ao le kalesia. Fatalofa atuai lau sunga fonga pokalame. E whape foi a fionga i whamasino. Fatalofa atufoi le au talavou e whakasa Fausaga. E le leile motu o le pāo i loa. O au le nei o le taitai, o lou ingo a te pana wha o le tane tanielu. Lo mātou tōtoro na lua, o tu ngā titi malaetoa auta ngā vaia. Ma le mātou tōtoro muli o Christine Ramona Amosa. O Samoa o le atunu tofi, e leo se atunu tariola. Ai talo whai, ua vale tu lima o lo tā whamanu yanga o lo tā tau ele. Ai ua asosi le tangata i le oa ma le tamau a inga. O le ala lea e mātou te langolango ina marosi ai lau tu. Ua tatau o na tau fia te toe malanga o tupulanga i ngā ruenga whawaitaimi. Ua tatau o na tau fia le toe malanga o tupulanga i ngā ruenga whawaitaimi. Ua tatau loa o na tau fia mawhamuta, prevent and stop. O le Sili, o le ale winga o ngā ruenga whawaitaimi. O ngā ruenga whawaitaimi, ua mawhai o na whaperetania ina, o seasonal work. O ngā ruenga nei, ua nao sina taimi e maua ai, ma mawhai ai o na whai ngā ruenga ai tangata. Sa whaamalamala ina fo ia se tasi o ta mai tai su e ia Charlotte Bedford. I lea so lua whāno vema lua o. O ngā ruenga whawaitaimi, e pupu, ma e leo ni ngā ruenga tū mau. Ai se ala o tatau ai o na toe tau fia, le toe malanga o tupulanga i nei ngā ruenga. Ona la o nei le mafuanga. Ua tu sia i le Jeremia e luas furumareiva. O lo whātonu ina ai e le atua, Israelu. Ia u tau to ina whātoanga ma ai o na fua. O lona winga, o le oa ma le tamau a inga o le atua, o loo yo wa ao mau lima, e ala i le ngalua ina o le ele. Ai ato e tepa i teimi watua nai, le oa ma le tamau a inga o sa mo i le lau i le ele, lea na whaonga ina si a mani usila. Ai pa ngā lea, ua whapalapala tupulanga i nei o na pō, ua le aise fia e whai whātoanga. Ua whamau ina fo i le word fat book, o lo mā taitu ina le Central Intelligence Agency po le CIA,
e se fulu male lua tesi male 4% o le whanua o Samoa, o loo ngā lua ina. Lua se fulu male fitu tesi male 2% o whanua, o loo no foia e tangata ma fausi ai lunga pisinisi. A e ono se fulu tesi male 4% o le lau ele o Samoa, e leo whao ngā ina. Wa manino ai, o loo tele e lava le lau ele o Samoa, e leo whao ngā ina moni ati nai. Na wha amawina foi le lo minga la absorva i le aso lua iwa o mati lua afes fulu male fitu. I se tau talanga le afionga ia taima alia Charlie Wesley. O manuia ua ia maua, e mafua mai le ngalua ino le ele, e ala i whātoanga. E leo pō se sinafia, o le neita maari, o lo ia pūlea le aliki o seio, ma le whama tō supermarket. Sa mori mawina foi e ta mai a fiso ta vita whainga, i le pora kalame ale awale ai niu malili ale e whaka sa TV, i le aso lua ono au kuso lua orua tasi. Sa ia whape ai, o se ala ngā tupe tele o lo tausi eido na ainga, e maua mai le ele, e ala i lana whātoanga koko. O pine wha maunei, o le tele o manuia o lo ta oto i to tonu o lau ele o Samoa. Ai talo whai, wawa aia ma le alofa tupulanga o se o tātou atu nu o lo ngalulua i ngaluenga whawaitemi. La tau te leo i loa le whaonga ino lo la tau malosi. E ati nae nai ma wha le lei aile ta mao a inga o atu nu, e peio au se tālia ma niusila. O lo mawhaio na lango ina le nei mau se ise lo minga le hono lulu sivo pit, i le aso lua se te malua orua tasi. I se tau ta langa le tamaitai pale mio ni usila ya ta sinta a den. E ta ua tangata whainga luenga whawaitemi mai le Pasifika. Mo le toe wha le leia o le tamau a inga po le economic recovery. Ona o afianga o le COVID se furu mareiva. Sa whaamani no fo i le tamaitai e sue ya Rochelle Bailey. Ma le Australian National University e fast furu 5%. Ua whalau tere ina ai le telo pisi nisi whai whātu anga i New Zealand. Ona o tangata o lo ngarurue whawaitemi. Sa mawhai o na whātu saina mai. Pea ma le iwa tesi ma le 5 piliona le tupe maua a New Zealand i lātou whātu anga. Ai peitai, ua nao sina vaenga i titi lava o neiva ngā tupe. O lo whaapele ai o tātou tangata. Sa mori mawina fo i a Dr. Richard Girton. Ma le Development Policy Center a Ausetaria. O le aunga ma le wha moe o ngaruenga whawaitemi. Ua na o le manuia o le tamau a inga o Ausetaria. Ai se ala ua nau ai o tātou tangata e ave tupulanga e ngarurua i whātoanga pālangi. E tasi lava le aunga o le mana o tele i le tupe ma le tamau a inga. Ua maua i whamaumonga le Central Bank of Samoa i le masino se te marua orua tasi. Ua si itia tupe maua le atunu i le 1%. Pe tusa ma le 3 miliona tāla. O nei se leni e maua mai remittances e awhi ai a inga o lo nofo mau i atunu e mamau. Ai whape ai tupulanga o lo ngarurua i ngaruenga whawaitemi. Watangi ai o le tupe lava le mafuana. O le ala leo le nau i ngaruenga whawaitemi. Whai mai e tele le tupe ma tele mea o ngā e muai. Ai whai mai le isi lo matua. E sili atu lo tātou matitiva whaafisa ngai. Ai o lo o mau ai le wherfani. Sunga i whaamasino. E tu mau pēr o mātou langolongo ino lau tū. Male a nganga o le whaaro atu. Palo pafitai, natu o le ua a nei o le tāpenanga. Ia o le amatanga foi. Ia o le whaamoe le nei a fiafi. Tu natu le avanoa. Ia i lau sunga i le taitai o le tūtite. Ia o wā foi le tāpenanga. Male ngā whaaro alo. O la le fatu pese peru, le whamoe moe wa tau nuu, le la au o le soifua lea. E whamalo e le soifua i fionga i Faamisino, ia le whonga le aso. Lau talavau mai Sili, me sa mua ta pua i malo soifua malo folau. O au o whaalinga o le taitai, o ihana, ma lea wha, o mātou ma lau talavau Fausaga. Mātou te e le whaatua o manatu whapea mai. O te tau na tau fia le toi malanga o tūpulanga, ngā luenga whaavaitaimi. Na o nafia ne lava, o lea na tā ua o tātou ele. Ai na uwha pēa i longa e ola le mariwana i Savai'i. A o lea ua i loa nei, o le whaonga lea, leu whaonga e tūpulanga ele o se o tātou atunu. Lea poina o waluatu le MC o le mwhamaoni ai, a leo se aso le vai asfou. Ia e malanga le taitai o le laitu i ngā luenga whaavaitaimi. O lona winga o nei whawhina ua nao ni lau mutu. A e leo iai lona loto. O le manatu mua, e lea te tau o na tau fia tupulanga i ngā luenga whaavaitaimi a wā o le mea lofa, mai le atua. I whamaumaunga na ta ngā luenga pesinisi ala manuia maleipa. O nei ngā luenga whaavaitaimi o whamanuianga le au maua.
mo tu pulanga ile vao le luas full tas tausanga anga le fast food 5 tausanga ma tutua ya nga vai o se me alofa mai le tua ta wala mai fainga fa paanga Samoa ni Sila ma Australia lua fe mal fitu na lua ya wai Samoa por kalame o ngalwanga fa vai time au ia le malo ilalo taita inga le HRPP e ia le New Zealand Recognized Seasonal Employer o le Australia Seasonal Workers Program ma le Pacific Labour Scheme ile lua fe sfulu lua le e tolu tausanga le umi o kon karate fainga luenga aina o tula i mai le fast wa fatu pula ia vano fainga luenga mo ngalwenga fa vai time a watu pulanga tausanga fa tupe e ata ngi ai nganga o tatu taita ele ngata sa ile manuia ai aputi puti lele a watu pulanga fa mai ina ia manuia ainga watu ina unu malita mau ainga fa so la tunu manato e lua ele fa pito manuia tasi nenga luenga fa vai time gender equality e tu sai ma fa vai o fainga malo lele wa si tia vano tu sai ali mata mai tai inga luenga fa vai time wa tofu maua vano e lo ia tu langa to mai manga va mo mio tu pulanga ina ia la tu si tia fa tasi so fu manu ia tanga tala tele e ala lele ngalu lu fa tasi ma so tau au ali mata mai tai e to tono nei por kalame so se me lava o menato tolu fa na una au sia o ninga luenga fa vai time proactive or objective aso fano ve malua felo tasi na tu ina mai se fina ngalo tu atanga lo to enenteo o stamali i wa lono lo so na sao leuna io tu pulanga o Samoa inga luenga fa vai time o le manu lau tia lo fa tai mua inga luenga fa vai time o le holistic approach o le tapu e ino ta fa tolu le o tangata le tino ma fa ma le nganga e le o ta fa tasi le fa ta u nga luenga fa vai time na o le tupe ya maua ai ya maua le ma fa le ma le ami o pule le ile disciplinary approach male ola fa nganga ina ia ta oso tu pulanga mo nenga luenga ele ngata e malanga nga lulue ai fai ma pasa e tu fa tu manga tau Sili Samoa o le fetau sia i male fa alo sila la o le nai te fa masino le fa va ai tia ile ano ato le na lo fa na o sia nenga luenga fa vai tai mi mo tu pulanga Samoa ia to fuola i manuia manato e fa o ngaluenga fa vai taimi wa ma ile avenga mo nei ainga no fo mau fafo less dependent tasi le fa ma ite o le fa ma ti el tau tua tu pulanga ngaluenga fa vai taimi wa malanga atu ngalulu e fafo sa ili tupe e ngafa tau lima ina ai so se mana o tatu ainga sa mo nei ya u no ma sto fa lango i fa na no fo mau fafo ine tupe ta la fo mai mo fa la velavi awa wa mau ngaluenga i por kalame nei ona si kueli pa le ni ale me uma ola fia msa loto nei fa na wo lalam papa ai fafo manuia foi ta to nei fa na wo ngalu ngalu fa vai tai manatu lo na lima o ngalu fa vai tai mi se ava no e fa lau tele ina le vai mal poto masan o le malanga e se ato tu pulanga nei ngalu fa vai tai o se vai liu se su ye le ola ma se i moli mau mata le mata lasi o latu nu au se mitanga e tupu ai loto wa ye tanga ta fa ngalu ngale le o lo Samoa ele yo in Sila ma Australia au lele holiday e foi popo au o au ngana e lau tele atu ele vai sa pumo mo a wa lau tele atu mato mai el poto masani ala el fai fatoanga na luanga ka muta male tausi matua ai ala mai fa manuanga mo tu pulanga o Samoa fa ftai alo fa ftai ya le sunga le tai ya o le non nei ya mo le suilo no lua ya o le tulang lango ya mo la forsang Paftai mula manoa ai tu mau pelo ma tu lang ina malosi le tu fai mai wa tele tu pe mau nga luenga fa vai taimi man wi ai ainga ai se au tum wai lo tato wa tunu i au sai ai nau tu pulanga ya nga i fa foi nga luea au leo lo milionea le au sai na yo tato lo wele ele ya la tu fa to o le mele la ngona ile fa no o le fa alu le malosi o tu pulanga ya tunu i fa fo ai na o sina sele ni la volo tau ye tinga ina au leolo elies saina auro ito tono tato lo ele e ala ya la tau fato angam business ai nau o tato tangata ave tu pulanga inga luenga fa vai te ona ole nau ile tupe ai ai mana tuole ole nau ile tupe or fa ponga ile o mele anga umma the love of money is the root of all evil leona o lava ile ali faola na fa la taina lava ilon so o na ole nau le tupe le foi na le utupua masima ile avarota ina u to tepa i tua ile nau le o ai pe tai o na ole vai nga lava le o Samoa
o le mana o tele i tupe ma le vainga fa le tangata e ala i le tele o me maua le ala le matou te lango ina malosi ele au tu ona i tonu lava ua tele ai swinga le ua ai e tupulanga o lo anga i atu i ngā luenga Whawaitemī ona ua lasi le ai anga matua nā tunu ma ua sikaili ai e pei o sikaili palangi ai whaatua na i le tū ma la taanga Samoa monu o nisi tupulanga ua anga i atu i whafo mo ngā luenga Whawaitemī ona o le aunga tae tausi matua ma le ainga ua pa ye e usi utai ngā lua i whaatoanga whai ati na e o manu palangi mea tua o lo o le isi whawhita uli o ta tele e mafua mai ngā luenga Whawaitemī nei ua motu sia ma ua te ai urunga ali ale toa tele o tūpulanga talavau ua momosi le ai se tama po se teine o lau malanga ma i ua i lava ina se se le filifilinga e whai ma ua ngalo ele toa lua ma le whanau o lo whamuri atu i Samoa ai le ngata i lea o le tapua inga matua o lo po le whala maula muli la awase manuia o ainga o le isi whawhita uli na maua ia matu susu enga o le mawhailea le skimpo fuafuanga o lo whawhainga luenga i tupulanga i Australia ona ensure pe fa mautinoa le safety i taimi o ngā luenga sa mo le mawina e nisi o tupulanga o malanga atu ele ngata le whale tonu whale o nofo ai ala vea i lunga o ngā luenga ele eise ai a atu le pule o whatoanga e lunga lava o tangata i alona la vea ma ua mautinoa ai e leo i aise sefe mo tupulanga tala vau o si o tātou atunu o le pine wha mau o re nei whawhitau sa mo ni mau i le i a Dr. Richard Gerton i se lo minga le Dev Policy Block i le aso se fulu o se tema le tausanga nei mawhape ai o le Australian Agriculture Scheme o lo atangi ai le Poor Public Policy po le o whainga whaavai o le nei fuafuanga o nei visa e le ngata ua whaatau ngofi eina whaititia tu la whono o lo lima taitaina ai whaingo fia na tu na imana o ngō pule o whaatoanga mai uai ina ale ai se puipuinga po le insufficient protection mo tangata o lo ngā luenga Whawaitemī na maua foi se wanoa e whatata no ai la fionga minister o ngā whatoanga le fionga ia la uri le mali e toa polata i vau Fossey Smith na ia sau noa manino ai se lau pasene lo na lango ina o le au tu o na lao nei le tu ua tawau ina ale intu planga ngā lua ina o tātou lau ele mo tātou whatoanga ma ua tawau ina pa uma o lalo le ta mao a ingo Samoa au ina atu i whafo e ala i fua o whatoanga e pei o talo koko popo maisi o ngā luenga Whawaitemī fo ia e na o sina taimi ai ato e fo i mai la i Samoa o whea toi a ngai e o lona winga e toi tau su e fo i ngā luenga mai uai ina toi ati na e lau ele au wase mea e ai ma se mea mata wha tau mo stupe ai na mata wasi a fo i nuu mawhio anga na maua i fo i sfatata anga ma se tasi o tamali i le aso se fulo November le tausanga nei po le fionga le li fai pule le whea talenga ia langa ai e tia i tu au na sau noa i whaapea e sa o le leile au tu ua te tau lava o na tau fia tūpulanga mai leo i ngā luenga Whawaitemī o na ua ai ma le whaanoa noa i tonu nuu mawhio anga ua tau au lava i nā atu e tau tua e matai sauwha i ngā nuu o na ua tele i na malanga i whawha tūpulanga po tau le lea ai ua le eisi au tau tua ioi o le upu au masani ai leo tātou atu nuu au ane i a vea lo nau le ai masa e sai ai leo penga ina nei o tātou nau i manuia ma tamau a ingo atu nuu i whawha e wha le tonu ma vale tu lima i whamanu ianga le tua lo i o tātou lau ele ma ia e mana tua le lei e sili asi mea manu e te maua ma le file mu na i lo le whaulai o oa ma tamau a inga ai lo maua ai so fia o mea umafoi e ila e lo ni auroia Yonga Faamisino tu mau peo le matou langolongoina o le autu alo whawhitai ia le manone tu inatu le suilono lua le tu te Whawhitai mo lo ua wanoa. Sili, aua le avea le lango mate e tasi e whale anga i le swa umanongi. O ngā luenga Whawaitemī, na amata le luafe malfitu le luafe sfun matasi. A o te au ngali e le o se me fau. O lona winga, aua le tua ia fua ngā luenga Whawaitemī le te au ngali. E whamatu ina pēla matu te te, manatu lona ono. O ngā luenga Whawaitemī, o se pesoswani tele le atina ina a inga, no uma e kalesia. I se matou, moli mau sunga whawhengainga e kalesia e o chifusi sāpata. Le se sunga iata e te e le aso valu o November lua afe lua tas. I sa matou whatatanoanga. Na tā uai, e si lia ma le luas fulima afe tala. Le pesoswani tupe wofo ina mai e tala vau o lana aulotu. O lo malanga ia vanoa.
a wale pe soani le ngaluenga al malu tapua i lo fanga solo i taimine na ia ta ua foi tele o ainga o le afio anga e tu sa male balu se fulu le iva se fulu pasene ua manuia ia ngaluenga ila se tofia so lima mati lua afe lua se fulu safa salawa i lunga po kalame TV tolu le tau le fatu ainga le faso le tamai atu manuvao po lele fiu po tasi fale alili o se tama ua ai business nga o se piliki ua tele fale ma ua maua ta vale o ia manuia na maua uma ngaluenga fa vai taimi o le ala lea matau te fina ia awa lava nei ta ofi nei ngaluenga fa vai taimi mo le manuia o Samoa manatu lona fitu ua fesoasoani tupe maua ngaluenga fa vai taimi ile fa amalosia o le tamao a inga o Samoa asisila o toa fionga fa masino ile itu lau mua matau mau fa mawina utuina atu o lo ta auto ai tusu singa Samoa Observer ila so luas fulvalo Februari lua afe lua tasi e pea na tusia e tamai ta ia Sali Wilson ile tusu singa o lo ia ile reporti o le vaenga tala fatatau e tupe lua afe sful maneiva lua afe lua sful e au fia ai tupe mau enga luenga fa vaitaimi asila manino ia auto wa fionga tainane fita fa fongo Samoa e faitau milionga si itana o tupe maua ua mawhai na maua ia wanoa whainga luenga e o mai le lua afe lua se fulu wasilia ma le lua se lau miliona tala tupe maua e mawhai na maua ia ngā luenga whawai sila la iai e tusa ma le lua se fulu miliona tala le whasilinga li tasi o tausanga fai mai upo le poto le whata o te sfulma lua alon fai upo e lua sfulma lua e inosia le ali ila ngutu e pelo au e fai mea whaamaoni e fia ai o ia Sili, mātou te ioe ma amene, o tō loto, o lo tātou au whātasi. Le tā ua o sao nei ngā luenga whawai taimi, so ia la ia le whawhoringa, ma le whina wale. Le anga ino sia le li ila ngutu e pepelo, manatulo na walu, ua abea ngā luenga whawai taimi ma ala whailo ai e talavou, le ola whakerisi anu ina o Samoa. Ile aso luas futasi lua afe, o yuni lua afe lua tasi. Na whaasala lawa e lunga upenga te whailangi, Australia Broadcasting Corporation i Hobart, se whai ngā lotu, o pese pesenga, ma vi inga le atua sa whaatino le lua se lau o alo mwhanau Samoa, sa whanofo e se Tasmania e Australia. E si lia ma le lua miliona tangata e tafa e fio le lanolangi, na mawhai o na moli mawina le neiva ainga, o la whaalo ai, o Samoa, o se atunu e soifua ma whakerisiano ina o na tangata. Ese lia ma le lua afe iwa se lau tangata sa whai lolo latu manatu. Le tūlanga ese o lea vaenga, ese a o na vaai e lea no fuanga. Sili, o manatu o mana whaalia, o loo whailo ai, le maofo tangata ese o le lalolangi. I le vaenga, maltapua inga na whai e tama whanau. Se wata mimita e maita, i le whatinonga ua whai e ia talavou e whailo ai, la tātū whakerisianu, i tawha e fio le lalolangi. O le ala le nā, mātou te whenau, matu mau pēla mātou te te, ia awane i tau whia ngā luenga whawhaitaimi, ma loo whaluan whawhaitai. Ma loo whawhaitai, ia, le wanone tui nātu le suilo na tolu, ia o le tūlangolango, ia whatino i fōle tāpenanga, mana ngā whalualo. Whawhaitai lava mōlo o awanoa, a whionga i whamasino, e tū mau pēra mātou langolango ina mālo se le au tū ona o nei tū le lei. A whai e tau whia tupulanga mai ngā luenga whawaitai, e tali tonu le langona, o le ato e anga i ngā lue ina le bao, ma whai whaatoanga. Ma e mauti noa lava, le toi si itia mawalunga o tamau a inga o Samoa e maua mai lona lau ele, po crops. Na sauno manino fo ilana whionga minister o whaatoanga i ala audian mali e tōpolota i Vausmich. I se mato whatatanoanga i le asolu, se fulu ano November, 2 oluatas. Pe ama le 5 tau sanga o lumanai. O na whamuta ina loa lea o ni inga luenga whawaitaimi. Ai tau whia mai tupulanga. Se inga lua ina o tātou whatoanga. Mapa u tonu ai lava le manui e tu tonu o sia o tātou atu nu. Na sauna whaila na whionga. O lea ua iei fuafuanga alua luma mao ar whainga malo. Ua umona whaatatitia mo i tu malo ta eta sere atu nu. Lea lo whaanganga iei le tai miliona mo polo keti e peio pāmoa. Me tua o lo, manu papalangi maisi. O le awhai titi a fwoi le whai numero o seina o le awhai au latu whatoanga i tonu o tātou lau ele. E o le mawhai o na whaonga ina te taupo kalamea ron mao an malo. I le lo minga newspaper o Samoa Observer le aso sfuru ono no ve malua olo atasi.
Na lipoti ai le amataria o le stala o tumalo mo fatino ino ni polo keti. Ma le afa matu atu ai. Le tai dua se lau a feta la. Ma le si au nga au tua le ni fa moe moe. Ina ia tawhia e tupulanga me le anga i atu inga luenga whawai taimi. A whataunu ina ni ati nai. O le ama whaiona si itia tātou o loa au ina atu i whafopo exports. Ma mawhai e ona whaapale ni ina al whaale e tonu tau fi whatawa inga. Po le trade deficit. O loa whamau ina le June 2021 quarter Merchandise Trade Report issue 37. Na whamau mawina. Ele ofisa whamau manga po le SBS. O le nei trade deficit e mafua mai. Ona o le maua lunga o tātou o loa whatau ina mai whafo po imports. Ai wapa maua lalo o tātou o loa whatau ina atu i whafo. Ona wale eini senga lua ina tātou whanua. O mone mawina fwoi le neili poti mol kuata uni do awhelua tasi. O le isi alanga atu pe maua lunga le ne o te mau ainga o Samoa. Talo na matali el wha mai o COVID-19 fulmaliba. O le whatau ina atu o tātou fua whatoanga po crops. I amwhingo tal sami, fish, crustaceans and mollusk. I atu nui mamau. O mawhai fwoi ona whamautu ina mai le World Bank Group i se lato interim report. Na publish i le aso tolu se fulu November lua o. E na o le lua se fulu pasene o te maa inga o Samoa. O lo maua mai remittances. Ai o le isi balu se fulu pasene mal majority o le economy o Samoa. O lo maua mai atina i tu sonu lava o tātou atu nu. Se tasi o polo keti uto o tele nisi wale stala ina mamanui ai. Na sai nia me whama ite le aso lima o mati lua o e pe ona moli maui e ilo minga Samoa Observer le aso ono mati lua o. O le nei polo keti. O lo whai paanga ele maa lo Samoa, World Bank, ma le International Fund for Agriculture Development. Ma ua ta ua o le Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project. Po o le SAFPROM. Ma e lua se fulu tolu te si 5 miliona tala Amerika le se leni sa whapeona ato whaina e whaatupele nei polo keti. O le aunga le nei polo keti. Ina ia mawhai ona whaasoa se susani tau tupe ave mo whai whatoanga mawhai whaiva. O wale atina e ina wainga whatoanga mawhai ngā whaiva. Ina ia mawhai ona avea se whaalapo tupatonga whaapisinisi po se commercial entity. O watupe maua morita maua inga o Samoa. O le isi au ngā autu, ina ia whaasitia ai le tato whaalangolango i o loa lo au ina mai atunu i whafu. A ia tamu whai lava inga lue ina mga o sia o tato lava o loa. Warifunga tau mawha. Ai me sea tato o loa lo au ina atu i whafu. I le loa minga le Samoa Observer le aso iwa o se te malu o loa tasi. Sa moni mau ai se unga li imele fio anga whaala. Wa mawhainu whaatuptupula i ala fumanu, produce ma process ano manu, mwhatau ina atu i whale einga matangata. Ma tele eila tupe maua maripolo o keti o le SAFPROM. O nisi tu le lei o lo mawhai ona wha mawina. O le mawhai leo na mafuta i teimi uma o ngā li i malato a inga e me se elpupu ia o whanau. Mai sa wanga matanga e tutupu. E afo mai le tūlafo ina o ni whanau. A fionga e whamasino. E tu mau pele se lau paseni. O le mato o lango. Ua te tau, ona tau fia tupulanga. Mai te malanga atu inga luenga whawaitai. Palo whawaitai. Ia, tu ina atu lewa non nei le sui mulmuli. Ia, le tūtute. Ia, ua fo le tāpenanga. E mōna o fia whaapai atu i waenga lea e. Pea wa sofina wina mai e whanua. Le whangaina whanua. Sila o tau. Tala whātai o apia. Tele ina le eini whanua e ngalue ina tupulanga. Le ala leo le tele tale pefale, nga oi, pe yo le vaenga lea, a wao ngā ngalwenga whawai teimi, e au ngā i leo langa o le stupulanga. E whatu mawina pe ala mātou te e atu, e le te tau ana tau fia tupulanga i ngalwenga whawai teimi. Manatu lona iwa, ua whai titi ai tupulanga o soni ngā tula whono, ona ua tele ina malanga tupulanga i ngalwenga whawai teimi. E tangi u loto le nei au talawou. Pea o ina langi fetali ai, le ngā oi madisale pefale, o fuala au whasa aina ma marijuana, ma isi toni ngā tula whono, wa awhi ai o langa o tupulanga. Peitai, o se mitamitanga, ina ua te whale ta wala ine malo ni usila ma Australia, ua te tala ma iaia manoa mo ngā luenga whawai teimi, mo le Pasifika, e awhi ai ma Samoa. E tusa ai ma wha mau ngā mane ofisa o whamasinonga le vaenga le Youth Court Matters, pe antu ina atu le tūlau e lua mātou mautus tusia, o loa mani noai, le whaasolo ina whaititia, le nu mera tupulanga, i soli ngā tū la whono, se laupa sene tato nunga matanga luenga, e a fua le whaititia, ona watoa tele tupulanga, o malanga i ngā luenga whawai teimi.
Se ua moni ai upo le awenga perfecta Yeremia. O loo whamawina le awenga mta upe tolu. Whai upe lua suma lua. Ma le lua suma tolu. O le alofa o le atua. Ua le whaumati ai tatou. Ona ua le mawai alo na alofa muti muti vale. E whau mai ia i tai auma. E tele lo whamaoni. Sili. O le alofa o le atua. Wana la vea ina iolo tupulanga talabo. O le atunu umai soni ngā tu la fono. Ina ua ia tatala mai manuia o ngā luenga whawai taimi. Manatulo na sfulu. O ngā luenga whawai taimi. O se ama no le leiwa mawai ngā luenga mo tupulanga. Ele iaini ngā luenga. Unemployed youth. Asila sila o toa fionga i whamasino le itula we tolu a mātou mau whamau mawina. O lo tauto mani no ai frenu mera whamau mawina. O e wa malanga i ngā luenga whawai taimi. Maia Januari. Se ia o maia se tema. No awhelu atasi. Pea na tuina maia na tanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. O lo manino ia whamau maunga. E silia ma le tolu afe ono se lau i latou. O mawhai ona malanga. Mo le nei tau sanga. Sili. E valu sfulu ono pasene o lea whai numera. E tusa lea ma le tolu afe se lau. O talavou. Ele i o se o langa whai ngā luenga. Ele i tofo fo ele soamalie. O se tutongi mai se ngā luenga. Sila sila la iai. Valu ono pasene. Wala vea ina mai le ola whalolo. Ma lea samo i le ala. Ina wata tala mai whai tuto o manuia nisi o malo. E awala mai ngā luenga whawai taimi. Le ala leo le popoe o se vai vainga o le nei au talavou. E ta ofi nei malanga tāua. Mo tupulanga talavou. Ina ne i yama i lau sila sila lo na tāua. Ai whai maala o le asamo o tupulanga. E tua iai le lumana. Manatu lo na sfumatas. Whape whea no tō whinau mai sili e ta ofi ngā luenga whawai taimi. Wai longa no na sao i nisi o ngā luenga sosoani an malo. Ila i tūlau e whao a mātou sa ililinga. Lo whamauina i se tasi o tustu singa Samoa Observer. E pea na tūsi e tamai ta i ala nuola tūsani ata. I lea so 1 Januari, lua afe lua sfulu. I lea tustu singa. O lo ta awa e se fua i tupe e se fulu walu afe ta la. Na fua ina e ano ma whanau a Samoa i Hawke's Bay madanirin. I New Zealand. E fe so soani ngā luenga la vea ian malo Samoa. Au pangati ian whama ion misela. O le mea mauti no siri. Ana le ai ngā luenga whawai taimi. E le mawhai e ia tupulanga talavou. O na tongi salato ma. O le ana leo le matou matuate e nai o le autu. Ia awa lava nei tau fia le malanga o talavou. Ngā luenga whawai taimi. Manatu sfun malua. O awa noa mo ngā luenga whawai taimi. O se fiso soani e whalau tele sila fia o tupulanga. Inisi o tāleni manga waa. I le itu lau e 5 o mātou mau atu i nātu. O loo ta oto i le itu lau e sfultasi o ta iala o ngā luenga whawai taimi an maa lo Australia. Seasonal Worker Program Guideline. I le vai ngai tasi ma le 5. O loo whau tala ina. Add on skills training for seasonal workers. O lona winga. O nisi o to mai whao popo. E ta tawana o i nai ye wa maua noa. I ia ngā luenga. He au fia e fisosoani mua. First aid. English. O le ngana whaperetania. Whapea ngā luenga tau technology, IT. O le talavau ele i la fia se fisosoani mua. A lea ua, a o au ina ia ngā luenga lelei. I lea so lua fito a perila, lua whelu atasi. O lo iai fo i le lo minga Samoa Observer. Na tu sia te mai tai a se ia la lavi soloi. O lo moni mau ai le tau lea le ia matulino, to o ala o vai telefon. I lana ati nai o lo whātino. Mai le whātau sanga o malanga i ngā luenga whawai teimu. Sila la iai. I le tā ua ngā luenga, whaafitai. Alo whaafitai, ia se mese pati, ia kina ngalo whaalia fwoi, i le ngata o le tu lango, ia e whaapea fwoi i le tu te. Ia, o te vai atu i le tu langa i whamasino, ua tau le manofo, ia ona o le whainga tā o le whaamoe o le neia fiafi. Ia, ai manatu, o le awa noa muli nei, o te tuina atu i le tu lango. Ia o leo te lenga o tō manatu. Ina ia whapea, ia ona tuina mai, ia wafo le whafonga whamatino, ia malenga whalolo. Ia, e toi tūlai fwoi male awa, male whalo au tele. Au lei, la loa se whamatalanga i lau te lenga o mātou manatu, e mua no utali atu. E whanonga o le mawhine o mwai. Lea na whapea mai. Ua tele, tupulanga ua le ai ngā luenga. Ona ua le ai ni whanua e ngā lueina. Ai se ala e ono se furutesi ma le whapasene o le whanua e leo ngā lueina. O le upo le tuspaia, aua e te mori mau pe pelo i luma o le atua. E mātou te lango ina malosi le nei au tu.
O lo manino le tele o le oa ma le tamao ainga o lo tanu yo tātou lau ele ele. E peo na mori mau i ai le fionga ia tai mahalie Charlie Western. Ma le tamā ia fiso tā vita whainga. I le tele o manuia ua e aia nei. Ono le ati na ina o le lau ele ele ala i whātoanga. Ma reisi tu. Ua ba aia ma le alofa. Le whaonga ina ni usila mau se tāria le maa losi o tātou tupulanga. E ati na e na ai o lātou atu nu. Ma si i tia ai lo lātou ta maa inga. Ua mātai tu wina foi. Le whaonga ina le saino o tātou lau ele ele. E whai ai o lātou pisinisi. A ole nei wā ngā i whafo o tātou tangata e sa ili manuia iai. Aia whai foi e tau whia, tupulanga mai ngaruenga whawai teimi. Ole a ngai tupulanga e ngalua ina le ele ele. Ma ole asi tia ai le ta maua inga o Samoa e maua mai o na lau whanua. O moa moonga o le ta malo sale muri anga ina ua sila sila atu o le ata whero tofi. Ui tulu i pae o le maota whatau sau o le langi ma le vani monimo. Se asonga e to se mala o na liusua vai leo le alofa. E au ma le alofa e muti vali. A fionga i Faamisino, e wha penalo matou nau tai. E lango ina le autu, ta ofi mai tupulanga, a e oe ngalue ina le ele ma le nganga le whaaro atu. Alofa fitai, ia i lau sunga le teitai, ia i tusai fo i o le wholasanga taua, ia o le avanon nei, ta pā lau sunga i le teitai o le tūte, ia mō lau wholasanga muli. Ia fitai mo le noa. Ia atapana o le ua e tali le teine. A e te le itali mai la utala o oe te malanga i le vai aso fou i ngā luenga wha vai taimi. O te le whai atu lai te pepelo. A e te le alofa. Manato le au le toe sii se matala langa. Tusa man manatu la walunga o le nei aso. Sili. O le ala utangi i le atua mo whanau. E te le tu una le tama pua ngā e alu. E te sausau semani manuma e te talo i le atua i e whamanuia. O le ala upu alafo i le aso. Ua e toe vavao i sea. O le atua e au manuia. Au manuia e te le sapaia i le file mu. E masaa lo wafu ma maligi lo i mate le e lulu. O na fatoa e tofu ola le fia o le seli. I oe. E le toe wha lilo ina upo le lofa. Le anga i le o wha aloa vale wha na o le atunu. O lo o se i momoli lo mana o i malai ola ma malai o manu. O ina ilu talu. E a whea lau whanau le tuwha malo mau mea. O le musu musunga o le nganga le ali itai o le malo i na se te tala mai e whai tutoa. Ma a mia vai o la uafuanga o Samoa lo lalwa. I le malea ina ne ingalo ia oe. E tu tupu pea matangi li uwa. O ta whaiva e tau pule le mau. Ai le asa mau. E ai filo tof fonga le ola. A oi nai longa ile o le leo whanau, ma whaasino ile atua. O na mauti noa leo o malu le whae le ola tupulanga. O na ele whaia leo le sema mea mamafa. A e te tatalo ina ia whaatupu manui o whanau. Ta alofa le tau tua tau mamau. Wa e tapa tau talia o lo ile vasa le te unga uso mautua whawhine. O lo utu vai sopo se i whaua ainga. Whaua nuu mai kalesia. Wa lafu ai mativa. Whaftai tau tua. Wa whaafetae, wa mali, masae vai, wa ta lava wa ta silava o, ilo unei mo. Sili. Se walava ia a fono no lato me le manu. E sau e tapi o api yama. Se i whaftai le tua. E nei manu ia wai o tā lima. Whaftai. Malo whaftai. Ia ele tāpenanga. Sunga le taitai. Ia manatu le ua whafonga Samoa. I le whaiva fo i o tupulanga talavau. E le ngata o le tū lango. Ia e lango ai le whamoimoio le nei iafiafi. Ia whape fo i le tū te. Ia e te ena ai le tūlanga e pe ona iai le tātou au tū. Ia, ai manatu lava, ia o lo ta oto lava i whina ngalo Faamisino. Lātou te Faamisino ina, ia le tau mwhainga a alo mwhanau. Me la lea, ia, e tui nātu nea wangoa i Faamisino, ia, wā fo i sou tau whina ngalo, malenga whaaloalo. Ia, whaitele le, i lau sunga le lau poli mo le whapoenga le tātou talonga le yaso e. O lea ua mori mau mo mata no fone au fia.
ia o tau tapenanga Sili Fausaga e le whaingofia o tau tapenanga whaftai mo o tau sa'ilinga e le ngata o sa'ilinga sa whaatala noa ia nisio minister a o whamau maunga fo o mwhai ona tuina mai nisio mtanga luenga e whai ma mori mau o tau launga sa whai ne yaso ma lo launga whaftai o tau au sia le semi-final e le whaingofia le ana na tau hui mai ai sa o tau wasa mai ia tātou di peitro mai le lava o tau nuu mai le top 4 fili mai ai ia tātou au e lua mo le tātou whaino ma lo whaftai tele ma lo le tāpena whaftai sauni ia upu masani lava le mua umani ma i lau lava ia tilo uma tua whainga tā lava ona whamasino le ia tau wanga ia so uio lea ia le anga le tonu mātou whamasino le ana i uma le ai o aina asau whanga mo le tātou whaino ia tāpena mo le whaino o ai foi ana le asau whanga mo le tātou whaino to e oso foi na to tāpena mo le tau fo tala lea mo tau whaftei tere mo le aso mo tāpena nga uma whaftei o te langona o le taimi le to e telen fautuanga wa tātou tūlata fo i si ui o le whamoe le o semi-final ai tasi ala fautuanga lea Fausaga a tau sao le final o te fautua atu pe tautua nā pe le taimi nai te lea le taimi e mana tua foi o le longo mua o tau umai pāmani mone o le warning bell ta o atu nai tau ta silo minute ai au te pole fue la ele o lucia tau ngi le taimi na se vanga na o ta le longo lua ai lai te whaawawa mai sa o loto ia on to luci leo tātou tongi Fausaga whamole te wasau mai le tātou final ia au te tilo pe le final taimi o le Sili o leo vai atu o tautou te mana o e tā ofi loa e le point le sau no i atapana i remittances sau no whapea o le tele o le tupe e 3 miliona e mai e o lono whamau New Zealand ia matupulanga o lo ngā lua whawai taimi i loo manatu pe o naua e lango pea e whaao pea ia whaao pea ta maiti ono lai e te lele tupe mau mai ai ai leo sau no Christine luas 4% of remittances nai ai o le point a Christine lawa elaborate mai Christine na o le luas 4% tolong taofi pe lawa contradict ia ni manatu i loo le nava ai whamasino otherwise a whai to sao mai i le tātou final ia nei mea nai to au tilo iai o naua walua ia reps nai ta umai remittances ai pei wa whai mai lesi na luas 4% ai whai mai lesi o le lawa afia to inga dua whai taimi 3 miliona na o stupa te le ai pei ona sau noa ia tapo i ia o tele lava ina usta ia futuanga e avatu o ai lava le asau mai mo le tātou final po tātou suanga siampini ia whaamanuia le tua me manuia lava le yaso tai naua salva tuia le sunga Fausaga sunga ya mpola ya va sunga tapo i sai ne sa le lava le tengo fiera na tau i mai no mai o te tia o siu o tātou o karana ia e le se na o power tau tua mai au po ia na o le vave o le tautala hoi le tau mai na wa vele vave o tautala me mala o le mala mai la wa whalonga tuna ia e tātou whawhinanga nei i ta fiafi ia o tā penanga ia ma roka tai o ai lava le hawha manuei nei tangai atu le suinga le sampini por whainga ia pamuri ia le atu ai ina sanga uma no paro lau whaftai ma lo whaftai ia i le wholesanga fo i pei ona tuina mai ia e whionga i whamisino ia wa fo i le whamoe moe o le ne fiafi ia e momoli fo i le ngang whaftai tele ia i le
au talavou le whakasa mai Sili, ia whape fo le kale au talavou le whakasa, ia mai Fausaga, ia e tusa o loutou sao, ia ua tāua, ia mamatango fia foi, i le whaafonga i le ngata o le atunu, ia e mese foi o le nei au fia. Manatu o le ua u tauli maina, ia le whai unga, ia peo na iai, i le nei a fiafi. O le whakasa Sili o tongi o lato maua, wha se lau fitu se fulmaltasi, wha se lau fitu tasi. O le whakasa Fausaga tongi o lato maua, wha se lau valu se fulmalvalu, wha se lau valu se fulmalvalu. Ma o tulai mai, ia o le whakasa Fausaga, ia o sauwhanga, ia mo le suenga siampini, o le lua afe, lua se fulmaltasi. Ia pe lava ona whai atu le taimi usola, ia e mamoli lava le whaafitai ia e le ngata o le sao tāua, ia o au talavau, matupulanga talavau, ma le whakasa Sili, ia e tusa foi o loutu sao, ia wā foi le wha moe pe ona iai, ia pe lava o tala le whionga le whamisino, toi oso foi le la, toi tā pena mo le tausang fau, ia wā foi le wha moe tāua, le ngata o le kalesia, ia e mese foi o le atunu. Ia e momoli foi le nganga whaafitai tele e tātou sponsor, ia o le company le SAP, whapea foi le company Aliki, ia e mese foi o nisi o company, ia i loutou langolanga sua, ma le tu ina mai o loutou tau au, ia ua mātango fia ai, ma le nei wha moe tāua, ia ua tu ina atu i tau maota, ma lawa, moli foi le nganga whaafitai tele, sunga i whawhia ngai ngam whantua, e mese foi o lau, au talavou taitasi, ia ono loutou sao tāua, ia ua mātango fie ai, ia le wha moe le nea whiafi. Ia e aso watu foi vai marui puenga le pa ia o le tātou o tunu, ia o le asa mātou wanga ua le tau tamali, o sa mātou pati foi ua sala, ia e matua i nā, ia e mangalo ai so mātou whale tonu, ia manu i tele le nea whiafi, ma ona fuafuanga uma whaafitai tau whasoi fua.